Palat sau pongot kitay bhabriu gilawan ban persyang haka audition naka benta ban benta haka Yakob bhabriu ka Miss Meghalaya ban Miss Teen Meghalaya 2024 ka banlong ha Hotel Vivanta Khandailat haka handriu trik naitung arajar at pusaw. Ka Miss Meghalaya Organization MMO kala pentip bakal lakdu jong ka Miss Meghalaya 2024 kan pong ya kapan sniat ka Miss Universe Meghalaya bat kan yok rung besak syakaran san yakun ka Miss Universe India 2024. Kat ba kabawan baar wat balai kan mi khmat ya kejela ha ka Miss Northeast 2024 ka banlong hasor Itanagar Arunachal Pradesh. Ha kejuk kapor ka lakdu jong ka nam Miss Teen Meghalaya 2024 kan yok rung bet syaka Jacob jong ka Miss Teen Diva 2025 ka banlong hasor Jaipur Rajasthan. Ka Miss Meghalaya Organization MMO kala pentikna baki thei samla ki bajob kinyo ya karansan ka bapaka ban pen isu ya kasap ka pong jongki hakaransan jongkari ban haki kerdan baper. Ka Miss Meghalaya ka de karansan ka baningkong ban plilat ya ki thei samla hakani ka Jacob ban yo ya shimbenta ha ka Miss Universe India. Kani ka Jacob habreu Miss Meghalaya ban Miss Teen Meghalaya 2024 kan long halariti multipurpose hall hakalai tarik nailar arajar apusaw.